Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Eka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya chukachuka risimu ra Beef leri nga ka album ya Hlavu Sikiza ka ra fambisana na Benny Mayengani the President. Risimu ra vumbirhi leri thyiweke leswaku va macela ku omile. Benny Mayengani the President va tiyisisa leswaku va tshovelela matsolo kumbexani ku heta matimba xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Hlavu. Hi ta va hi swi lemukile leswaku Mr Post vunanga bya vona va koti ku byi tlakula byi suka xiyimo xo karhi va byi yisa le malembeleleni kumbexani va byi yisa ehenhla. Vunanga bya Mr Post hi vonelo ra mina byi le ka xiyimo xa le henhla ka nkarhi wa sweswiwani. Se loko ho languta album ya Mr Post lembe leri nga hundza ya u ta tshwa mukhava ku na risimu leri nga thyiwa leswaku Hosi Ngove ku tlhela ku va na risimu leri nga thyiwa leswaku Gaza. Eka tinsimu leti ya Mr Post va vula leswaku se Gaza hi vona va nga ku yi lawuleni. Hi twa hi lava vulaka leswaku mfumo i wa Hosi Ngove va karhi va vula vona tanihiloko va karhi va huma eka Ngove. Se va kombisa leswaku mfumo se va wu tekile. Ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the President na Mr Post i khale va karhi va phikizana and va ya emahlweni va karhi va phikizana. Se Mr Post loko va kombisa leswaku se mfumo va wu tekile, Benny Mayengani the President va kaneta sweswo hi ku vula leswaku i va macela ku omile. Ni nga vula leswaku ka risimu leriwani ku bifiwa Mr Post ku tlhela ku bifiwa na xipano lexi va tirhaka na xona ku angarhela na xipano lexi va tirha na xona khale xa Team Shirimani ku katsa na varhangani the producer. Hi twa lava kombisaka leswaku ntshovelo a va wu voni hi mhaka ya ku va cela ku omile leswaku va tirha mara ntshovelo wu nga vonaki. Loko u languta Benny Mayengani the President loko swi fika eka tlhelo ra tigigi hi vona lava kumaka tigigi to tala ku hundza Mr Post. Kambe loko mi swi langutile ni vona nga ku masiku lama Mr Post na vona va le ku tirheni kahle swinene. Loko hi kamba kwalomu ka swiyenge swa mabulu ma swi vona leswaku Mr Post na vona va karhi va kuma tigigi to nyawula. Se mi hi ku vona ka mina ni vona Mr Post va ri ku tirheni kahle. Se ni vona nga ku Benny Mayengani the President eka risimu leriyani va tshovelela matsolo kumbexani ku lata heta matimba eka xiyimbeleri Mr Post. Hi ta swi tsundzuka leswaku Mr Post va vule leswaku hi vona va nga yimisa Gaza hi milenge. Benny Mayengani the President eka risimu leriwani veri Gaza yi ri nqambi hi vona yena a ku nqambi hi yena. Se mi ta swi vona leswaku ku na ku kwetlembetana kumbexani ku kokelana. Ndzi nga vula leswaku va bangisana hi xitulu xa ku va hosi ya ka Gaza loko hi languta eka vunanga bya Xitsonga eka nkarhi wa sweswiwani. Hlavu the Gupta na yena u hoxiwe hi nhloko eka Beef leyiwani ma swi twa leswaku u vula leswaku u tsande tsima ra va Gaceni na swi twa leswaku Gaceni i va ka Ndlovu i va Mr Post a tlha kombisa leswaku u tsande tsima ra van'wanati. Ha swi tiva leswaku rhangani the producer i mun'wanati. Se hi nkarhi lowu a va ha tirha na va Mr Post u kombisa leswaku u va tsandzi na hi nkarhi walowuyani. Se risimu leriwani mi ta swi vona leswaku ri patsa na khale ka ntlawa wa Team Shirimani hi ku angarhela. Benny Mayengani the President va tlhela va kombisa leswaku mi ta hi rhamba rini a ku hluvuleni ka nkosi wa ntsima. Hi ta swi tsundzuka leswaku Mr Post va sukile kumbexani a va ha tirhisani na Team Shirimani na psychology na yena u sukile eka Team Shirimani tirhisana na Mr Post. Na sweswiwani ka ha tirhiwa tani hi ntsima kumbexani hi nhlengelo. Se hi nga vula leswaku va kombisa leswaku hambi ku ri ntlawa lowu va tirhaka na wona sweswiwani wu nga ha no hangalaka. Se mi ta swi vona leswaku risimu leriwani ri lo kongomisiwa ka Mr Post ku ri ndlela yo tshovelela matsolo kumbexani ku heta matimba eka xiyimbeleri Mr Post. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.